Hello, Lavis! Naanapunta karon sa The Elixir Aesthetic Center sa Argao. So today we'll be availing a lot of services from them. Kay pag December, daghan kayo tag na skip. So karon, we proceed to the facial treatment, the Korean glass skin facial treatment. This is done by Giselle. If you can see na anay facial foam ang atong naong. Sorry for that. Nanay facial foam atong naong to cleanse the face with mga dirt, mga stubborn dirt diya guys. Kay of course ni travel man ta from house to the center and then mo na siya si Giselle guys. Karon na ta sa facial scrub. This is going to remove the dirt gihapon og mga stubborn dirt sa atong naong, mga excess dirt na nakuha nato from traveling from home to the center. And pwede po na makakuha sa mga whiteheads and blackheads. Pero later on, we will have pricking which will remove the stubborn whiteheads and blackheads sa atong nose ug atong other facial parts. So after this, you can see na naay steam on ang hot steam to soften the blackheads and whiteheads sa atong naong. And then after na, if you can see in the video right now, kay nagprick na si Giselle sa atong nose ug sa ato ang facial area. So after sa pricking, diha na punta sa suction machine which will also suck out all the impurities atong face from whiteheads, blackheads, stubborn dirt, mga dead skin cells, tanan-tanan na matangtang sa naong mga cause og mga acne. Mao na siya guys. Mao na ang matangtang sa suction machine. Next is the retinol serum na gi-apply ni Giselle sa atong naong and this will help in para maka-glide through la later on ang mga equipments na gamiton ni Giselle sa atong naong. So if you can see, gimassage na well to sa atong naong para pod ma-enjoy sa atong face ang benefits sa retinol serum. Then afterwards, you can see na gigamit na ang galvanic machine. This is used to tone our face and flatten the pores sa ato ang naong. Then afterwards, is the machine for the eye bag removal. If you can see, dili ra kay problem nako ang eye bags, guys. But since part siya sa Korean glass skin facial treatment, appeal yun na siya sa steps sa ato ang facial treatment ang eye bag removal process. So afterwards, kay it's day for mesolipolysis, giinjeka na dayon ang ato ang tiyan o mesolipolysis medication. This is to remove the stubborn fat sa ato ang tummy area. So this injection is to melt the fats. Medyo sakit na siya if wa ka maanad og injection pero tolerable ra ang iyang pain. So, 3 shots to the left and 3 shots to the right side sa ato ang tummy. And this is once again to burn the fats, melt the fats sa atong tummy area. Medyo sakit na siya, pero once maanad na mo, kay di na kay na siya sakit in the long run. So, next part is the cold hammer. This is used to this is actually a relaxing step sa Korean glass skin facial treatment. This is used to close the pores kay ganina gahat steam man. During hot steam, open ang atong pores. So karon i-close na siya para dili na dayon masudlan og mga hugaw igbiyahe ninyo pa uli. Then afterwards, kana siya is the RF and cavitation process. The radio frequency and cavitation process is for melting of the fats gihapon na siya guys. So ganina ga mesolipolysis injection man ta, this RF and cavitation process will aid in melting the fats sa ato ang tummy. Kay lisod man jud hilison ang tambok sa atong tiyan, mo na siya daghan gyud steps ang mesolipolysis plus RF and cavitation. So this is part of the Elite VIP package that I am currently availing until June of this year. So next part is the high frequency. This is antibacterial step to remove the some causes of acne sa atong naong. So if you can see, i-target na ang mga pino-pino na bugas-bugas atong naong para mga tangtang ang mga bakterya na nanago diha guys. The next part is the carbon laser or the carbon gel application sa atong naong. So carbon gel di ay ang gamit to target the dark spots and acne marks sa atong face. Later on, i-target na siya og laser. So after pagbutang sa carbon gel, I will show you the steps. This is already a fast forwarded video.
So kana gipang-igo na ang mga acne marks ug dark spots atong nang para ma-lighten siya and eventually mawagtang na siya kadugayan. So if you can see, paspas ra gyud na siya pero ako nang gi times 5 ang video guys. Maong paspas ra na siya sa video. Okay, next part is the shaving of my underarm because we are also enjoying the underarm laser hair removal and underarm laser whitening sa Elixir Aesthetics. So after the shaving of the underarm, kay mo proceed na dayon sa application of gel which is used to para mo glide through ra pud ang machine and mo function siya well on our underarm. So kanina machine, this is used for both laser hair removal and also laser whitening sa atong underarms, guys. Okay, so the next step is the mesolipolysis arm na pud ta. So ganina sa tummy man to kani sa arm na pud gi-inject ang medicine to burn and melt the fats ato ang arms. So, 3 shots to the left arm, 3 shots to the right arm gihapon. Then afterwards, same sa tummy, mo undergo gihapon siya og radio frequency plus cavitation. This is once again to help in melting and burning the fats sa atong mga stubborn fats sa atong arms and tummy area. So if you can see, this next machine is the cavitation machine. So a while ago it was radio frequency and both should be paired because it's RF plus cavitation. Then aputay shout out after Annie. Go. Hi, good morning. So, Hi. Hi guys, shout out ni Ma'am Anaming. Hi. One of the loyal customers sa Elixir. Alright. Hello! Anhin na mo diri sa Elixir Aesthetic Center, Argao. Alright. Thank you, Aura. Welcome, Ma'am Margaret.